Natural Samoa water, the taste of nature. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. O te whatala whatu Samoa, lau whaasausaunga le nei so mātanga o whie. Ia, o le whaopoponga le nei o le tātou Paul Kalame tu whaasolo o le lava singa. Ia, o te lau whaisi umi o tātou wala i lunga le Paul Kalame. Ia, o te le lava tō no a fo i o lau whaingaruenga. Ia, ma le ai as tātou taimi. Ia, ai o te ilo tō mana tua tō sila fia fo i le tātou Paul Kalame muli. Ia lena wha vai alo ia tuai le sa mātau tō lua le Port Kalame la fionga ia apuru lanspolu. Ia wā foi nisi o wala awina. Ai ele nei tai au le wha awawina o le tātou Port Kalame. Ia o te fia la vai whailo atu. Ia se tasi foi ua whapena na ofo mai lona taimi malana tautua. Mā te tau tō lua tuai le tātou Port Kalame. Te fia whaelo atu ia le tamaitai o Yvonne Esther Atonio ia ne te uto vai mai pe e tino la ititi le tamaitai. Ia tato whele upufoile le la ititi e maini. Ia o Yvonne ia o se tasi o tustala fōu o le tātou company tala mua media. Ia au ia fōi o se students ia po se tamaitai ia o ngalo avena pepa. I le mataupulawa nei whaatustala, i le Tato University a Wau i Samoa. Ia, soifomanu ia Yvonne, whaafitai whaamanoa mai o lau taimi le nei tai au, whaafitai fo le talia o le mātou o le tala wala au atu o le Port Kalame, ia wā fo i se si mati tau tō lua. Ia, soifomanu ia i le alofa ma le anga leo le atua, whaatalo whaatu le mai mua ma le whaafonga mai a Samoa, i so se vainga o lo o maua mai le nei Port Kalame. Fia whailo atu lo awai mai, whaftai fo I mole a mana I aina lo nei tangata la I titim whatau waa. A wal whatatala no aina o nisiom ta upolo tsupu tsono Samoa I taimi nei. E vea fo ile nei awa noa e whai maa whataita inga nei I alo mawhana o Samoa o lo o hao tawina. Ma o lo iai fo ile nau ta inga e a vea le tu sala ma whasalau mga luenga I lumana. Ia, mahalo Yvonne. Ia o te loa o naina e mai tau mai I mo ia fo ile le pe fo I tonu ngā luenga. Ia lena mai tau mai le pisi o le tātou ofisa I lewa ia so le telo mata upolo whapena ona I le ngata tutupu tonu la tunu o me fo I o whapena na foria I mai. Ia au te loa lani ia whataita inga. Te mineo whanga solo le tātou palemene a lo iei nei mata upu tula whono tau whaofi whanas ngati. Ia o le tūlanga fo le na lungala lo e le tātou atunu le lakapi la le tātou Samoa, tātou lakapi uni lakapi. Ia male wā matanga luenga lava nei e le malo ia so umar whaamasinonga. Le saba ai atu tūlanga whapena. E le na o le pauni o mata upu e pena le pauni o mata upu le ama whai o na tā a ngai e le tā whaatalatala noa ngai ia male whaasua fo le nei tā iau. Ia sa o le. Nea sa o vai atu e poe ata mai o I le palemene. O le asa o le asa tumtumo I le palemene. Ia matau lia fo o le e pe o le auronga tatou ngā luenga o mea tumtumo e tangata. Asa o le aso lua le na matai le fono usu le atunu ia po le tatou palemene foi. O le aso lua foi la lea. Fato a fatau to ai ia sui fai pule to alua ia na manu malo mai. Whainga palota ia na o matunela so lo so fitu o Februari. O le tūmalo sa whatatasi, ia ma le tūmalo vai singano lua. Palo tala atila ia na whai. O le aso lua la lena e le whapena e vai atu ai lau te pupu e atamai o. Ia o le Port Kalame na le whaatau toino I la ua, ia vea ma whai pulo I tūmalo. Ia vea whai alo I tono palimene. O le fionga ia tunu mafono
Claire a Taitin, yo lewa tula e mai e avea mawhaipule le tu malo sa whatatasi. A la fionga ya motua pua a Seve Henry Papali. Yo lewa toi fo e mai. E le tunanga tofi whaipule le tu malo vai singano lua. Ia le lana vai atu i le asana le tumu a inga. O wo. Ia vai atu fo i whasoa iana. Wo kaule ilo atu fo linga o sui whaipule. O tuso le ata taatiena o le afo nei. O le lango e le ngata le tu malo. Ia as fifianga fo i a inga. Whaia ianga fo i le to selo a inga. O i la wane. Ia. A lea fo isa ova ia atu e whaalua ona whaia whaatautonga. Pulal mafu anga o lea tūlanga. Fōlinga mai sa e makamaka koe le video a. E sao, o le tūlanga tan whamanino le vaenga lea. E sao e lua i a porkalame whaatauto sa whaatino le taiao lea. Te lona e loa tūlao le whaatautonga mua lea sa whaatino. Sa whai e lumo le fionga pe sa whaatautai le fionga le fonga whitanai. Au apa au muli pola alo i tofua. O le whaatautonga lana, o le whaatautonga whaapalmene. E aloa iaila le aveo la ua sui whaipule, le ngata li tūmalo. Ia a lewa te tono le palemene. O le whaatautonga lona lua le te saunoa mai au. O le sauninga na whaale malo. A whainana omina e mai moa mai matamata ato. Lena eva ai o le sa ia le sauninga whaale malo. O le CEO, ia po le whaatonu sili o mitanga luengo le palemia, ma le kapeneta, o le sauninga lana whaale malo, o le asaloa ia i le avea o le fionga ia tunu mafono ma motua pua, ma minista lango. O le esenga lana o porkalami ena vai atu le whaatautonga le alitua palemene. Ia ma le sauninga whaale malo, le lawa tula e mai atunu mafono e avea ma minista lango o le mitanga luengo o tupe maua, o le Inland Revenue. Ia au motua po le fionga ia motua pua. Ia o le minsta lango le matanga luengo le soifua malolo ina. Le lawa e maua me le senga o whaatautonga. Ia sao, tasi le whale na whai ai, lua whaatautonga. Ai ese la o le sauninga whaapalimene. Ia ma le sauninga whaale malo. Ia au tai ai pia i mata upu tau le palimene. O le ana whaatauto le sui o vaisingano lua ia motua pua. A leo te manitua, o le sui leo vaisingano lua le ana mani malo le whainga palo ta lua o lua lima. A lea whai watu e whaatauto. Pula se mafu anga o lea tūlanga langi. Sao le lei lava, o e mana tua le palo ta tele le lua o lua lima. Ia o le palo ta na sa tau vai le fionga ia motua pua. I lalo le whaamalu e lato fwoi e tuto tasi po independent. Ia na sao mai e nā ia motua pua. A velo ma whai pule o le tūmalo vai singano lua peitai. E tusai ma le saunoa ngā motua pua. Wa iai le manatu o le tūmalo. E sau e lango le whainga malo o iai nei. Ia, o tūlanga la whaapena. E le whaapela o lewa e tutono le palimene. A e fiaru le fast pe te fiaru le HRPP. Ona e tu ai ale e savari o e pe te savari o le ai. E e tu la fono li mata ina me fa pe a faiwa e mana o e te lango i le HRPP pe te lango i le fast. Ia e te fa ma vai alo ia mai lo no fo. Ai mai se lava o ia le sa ave ma sui o le vanga fo ile palo ta tu tas. Ia lena tato ro male masino Januari so sanga nei. Ia lena fai ai le fa ma vai ngalo ia moto po a mai to tono palemene ia wa o le ngatala o tu all for palemene a o tu for le tofio le tu malo a to e fo ila le tu malo o le tali ala le to e sau male le to e sau ia o longo le tu malo le lana ia le palo tala titile na fai ia o ia la sa tau va malesa ave ma minsta so fu malo loina ia le lau toi pale mai ei moto wa esa o le ia o le famani nonga le na wa le na mai mo foi la tunu fa tau tonga le na o mo tunu tau sanga le ia se tema ia sa fa tau to e moto wa o le sui tu tas ia le to e fa tau to tu nei ia le wa ve ma sui o va fa fai advanced ai awa to o lua sui sa fa tau to au fia ma le sui o sa fa sasi a o sa fatatasi lea fo Israeli la tau whaipule lea na minista mua po le alme utupu. E sa, o le whaipule le tumalo sa fatatasi o le fionga ia te i seve fui mauno. Le na malo me le palo toa lua o lua lima.
Ia na tūlai ma foi whaaina le tofinga o le minsta o le siu manga. Ia peitai. Tau awe o tiu te wha minsta lana fionga. Ia alo ta oto ia I lunga le whamasinonga ia. Ia se tangi whaasanga ia te ia o le na tangi o le sa tūlai mai le fole tu malo le fionga le ia le ana Ronnie. Ia o le ala e whaanga solo le tau tua wha minsta la fionga ia te le teime tasi. O lo whaanga solo foi le whamasinonga. Ia o le tūlanga lana o iai. Ia na whaamahonia le whaamasinonga. Ia tua inga o le soli ngā tūla whono. Sa whaatino e tei. E le ngata ia te ia whapena fo ia le ana. O la ua umana le na whaamahonia. Ia tu saila ma tūmanga o tūla whono. E mesi arai tūlanga I o tō whinga whaapea. Na whaamahonia ma whaalea ngā ina I loa. Ia lona na fua whaapalimene po lona tō whinga. Ia o le mela na tūpu. Tu si mai loa ia le matanga luenga po le ofiso whaamasinonga. Longo ia la fionga I le fonga fetalai I le whai unga wata oto ai. I o lela nā leina whailol polo ingala le fonga fetalai. To e foi le tu malo sa fata. E whaatino le pāno tana I titi. Ia lela na tatoa ai la solusu fitu Februari. To a lima le sa tau wā mai sa fata tasi. To a whale le fast. Tasi le tau pipi. Ia lela watula I mai ia la fionga atu mafono. Ia le whala watula I mai le ngata wa tofi whaipule. Ia lea ua avea ma minsta lango le mtanga luenga o tupe maua. Ia o le tūlanga lana na ta oto ai ia le mtaapulena sa oto ai neima sa o mai ia tūma whono le palo tala titi. Ia o sa onga la leo le mta upu. I oi. Ai I le wholotanga I le asolua. Lea sa whai e whaamawainga se tasio whaipule. Ma wa ese ale nei vai tau, le ua lea, ma whaamawai. Kula le mea tupu tatou palimene langi. Ia pula kaka I lone whaamawai. Ai sa o le ia, o waenga o manei. Pe o le waenga le sa laina tumulu e le tūlanga I se whele whai le tau au fianga o le whono uso le atunu le asolua. E sa, o le whaipula le tūmalo vai maunga tolu. Le fionga le ia tai o li seu fiti ai maasu. O le fionga ia le whaipule, sa tau wā fwoi le lua onua lima. Ai sa tau wā lai lalo le fua le vaenga whai le HLPP. Na pale mai ai, o le whainga pālota vai maunga tolu. Na whaia inai le sa avea ma minsta o tope. Le sa tau wā mai, tusa na sau tono palimene o le sui al fast, bai ta ina utula I mai le FSS singa na tula I mai. Ia le lana leina se e vaenga whai fwoi le sa te i le fionga sa whapito. O le Samoa ua poto. Ia le lana whaia ina ma le sui a le fast. I le fionga na le ia tai o li seu pei tai la. Ina ua maua le whaatalitanoanga fo I malana fionga. Ina ua mai alana whaamawaenga. Na ia taha oi vaenga I lua. Na mafua ai ia lana whai unga mua. E le fia I le tusi foi le polo a inga le na tu ua tu I sui whaipule umalawa le HLPP. E saini le tusi whape te le poloketi le miliona. O le mea mua na ia whaalia. O le mea lona lua. Vaenga lona lua. O le mau le whape mai ia le fionga le whaipule. Ua mana o atu ia le taitai o le lato vaenga whaupwhai. Ese pe alu ese mai le folo o tia o le taimilan tuponi mea lea. O lai tūla I mai ia lana fionga I le tūlanga le taitai whono so whaatasi. Pe kou tia. I le poloketi la nei, ia le lawa ia le mana onga le vaenga whaupwhai. E alu ese mai ina, step down, alu ese mai le vaenga. E le fia ila ia, la fionga ia tai o le seo. Le lana ia ila na ese to whai a te ia. Wa tauna ia se suinga. O lana ia whaanau nau ta inga o le poloketi. O le atina aino le mea ia. O le ai lona I tūmalo. Tele ia vaenga le o le tūmalo ai inga. Ia le la, ele ngatana tatalo, ele ali imo se sosoani. Sa vali le tūmalo, tala noe tupulanga tala vau. Ia mai se lona ainga, sosoani mai lana whai. Unga le whai. Ia fole taimina o ai o le vaenga whaupwhai a le fast. Ia le lana saunua lava le fionga le palemia. E saona o atu. Ia o le tali na tuu iai. Tatalo. Ma sa vali le afu nei. Le tūmalo. Ai mai sei la, ia feso o tai wa e Yesu ia to olua le fast I to tonu le tūmalo. Ia le sa wha na ui umatu langa ia. Ai ilana wha mawaenga I to tonu le palimene na ia ta uai. E le eise tūlanga fo I lea pena pressure tuaina ia. Po o se
whaamanuianga fo le na tu atu ia te ia sui elo na mawhauwhau o lana ia lava whai unga lewa whai ia lela na tātou wa ai o matu e matou sila atu ile asolua ia na alo ia ina lan whaamawaenga ia na ia whawhitai fo le tau pipi tu sai ma le lango ia te ia le taimi ato le sai e tu tonu le vaenga whai ia olo no winga ia le whalala toi fo i vai maunga toru e whaatino le si palo paulanga mea le topa i sa mo le telo palo tala i timuli mai Manuolo tai ai pe mata upu i tu malo. O lea ua mai a whenga palo ta mo sa whatatasi ma mai singani lua. O lea fo i e loma le whenga palo ta le titi mo vai mau matolu. Ai so ofisilia tu pea. O whea ua o iaile mata upu a whalea lilitasi i le whamasinonga. E saulele ia oi. O whalea lilitasi o le tasi na mata upu o tuli ele atunu o le telefo i o wala au mai o lea ele whai unga i ele vai aso le lenta to vai atuai wa alu whamanu fo i le whaasanga i o i le fionga whaipule ia ua matanta bili mai tangata pesa awa uma ia ale o le tūlanga sawa o to mata upu i vana teimi nei o lo whaatali ia le whai unga le whamasinonga ua mai a o malama ia folasanga ale le tutangi whapena fo le te wa mai a fuentu ina atu ia maua le official lawyer sili paula le mele tau te tuli lo le temine o le whai unga le whamasinonga a le mata upuane ia whale a lili ia te lo le whaua e sila fia e se whailona ia whaatinonga tele i o tala le ngata o tala fo i e whaasanga le whamasinonga a le system le process lo whanga solo le mata upune ia o le tala lata mai lava i wan mo lo fasili ia e tu sa o ma ulo le lo temine tato tali po la tala mai el whamasinonga ia o lona winga a saule whai unga whamasinonga e talia tarsanga le HRPP o le ale monitata i se lauli masfulu aloa tufa tu peisi tu malo o le mata o pula na le HRPP o luma fam e se mai la ia fale alilia e saule ia o le ia le tangia ale vaenga whaupai le HRPP lunga whamasinonga le lau tang whamanino atu. O le tangi la lea, momua. Ta ofia le whaangaio ingo le polo keti. Se mai a tupola se tali le whamasinonga. E ofia i la mal vaenga lea e pe fōlinga mai se 4% mai tonu al tātou budget. O le anga i le ame se ara kufanga kupela i kisaunga ke mingai. O le vala lona lua o le talo sanga le HRPP. O le tūlanga le ua tauna i se whai unga whamasinonga ua whai tū au ia le whiliina po le whiliina leo taitai whono o whono whaavai. Le la e mau waila le HRPP whai longa tangata le whainga malo ia mapito tasi le la tau whai unga. Ai mantua mai o le iei vaenga na le 5 lava i tū malo lo tūla i mai ei whai pūle le HRPP. O le avea la tau ma taitai whono so whaatasi kou jea. A le vala lona tolu o le tangi ale HRPP, le la ngai tonu ala e la fionga le palemia. O le la lau te talo sanga e pei ai se malo si anga. E ta o fiaila le fai unga le na fai le a fionga le palemia, whaapea. Na o sui lava o le fast. E ta tau ma tala whea ngai o na vea ma taitai whono. Ia, o le la wa au mai le fai unga le whamasinonga i le mata upule sa forosia la sunga fua le tangi la le HRPP. O le au maila na whai unga ese teimi wawe ona o leo lo whanga solo polo keti. Ai a saula le whai unga pe ona e whai mai ei ua talia. Ora na winga e oki o le se tase la ulima se fulu e mau le teimi ne wale o lo whanga solo. Ai a saula whai unga ele talia ina. Yeah. O e akakala ia wale la mawalo se lauli masifu whaawawana le tato tufanga se eleni se lauli masifu. Ia e mantua fo ilangi. E le tasi se mata upa whaamasinonga o lo o awhia i le palemia. Au whewa o ile keisa le ali i palemia ma le tu alima fo i lele. Le lei sa oe o le asa lusufu fitule whai e palo tana iti i tu malo i elua. O le asa fo le na sa tatau ona tu ina mai ele whai unga le whaamasinonga. Ia mai se le fionga le whaamasino sini o le whaamasinonga whai tu malo, le fionga ia talasa ato sa anga pētai. Nga me tau ina whare tumutumu ato tangata nā aso.
awa le wai loi na ia e mau te pito e luma. Ia e sau fo ia le whai unga, ua tatalo mai le fionga le whamasino i tu umai a afia, mo se awa noa, mo se taimi whaopopo. Ia le whai ngofia ia le ngā ruenga le whamasino. Lima vai aso whanga solo mata upu nei mai le whai unga me ia ma uni, ma le maasino uni le tausanga le. Nā aloi ma le aso tonai, lima vai aso. Tele mauna tu ina atu, a watu fo ia wholasanga muli muli alo ia. Pei ona sau noa le mata utia ia le ia mata upusala ngala i wholasanga ia. O le lana mai tau le tamaita, i watai wharsifuru tasi le aso le lusifuru fitu. O le tasi e te tauna mai le whaiunga, ia le tasu tasi le umana tusila na whaiunga. Le lana te talo mai e. O le ala wa tuu le aso lua se fulu le maasina nei, i o le aso lana le ua o watu fata o tuar ka le na fa masinonga e tu ina mai ai la ia le fai unga e matau le fo e mata upuna pe na saunoa o lo a fia la fionga le pandemia o lo a fia le sa ave fai pule il pandemia la fionga ia a fi pule ai fai mata sua a fia le sa ave ma le wasiasi inspector ia le fionga ia leo fa tamalava fa tamalama awava o le tamaita ia Lise Marie Smith, ia ma le urunga li la le o Samuelu Sam sua. Ia ma lona whalitua ia si vai, o la tola ia to onu, ia o la solua se furu la. Te loa te tauna e alu ia o wangai ke fie loa polan me wo o ia ili mata upuna la solua se furu la, ia o la tu mai ia ili whai unga le whamasinonga. Ili mata upuna. Ia, sarsia ia e ise whai unga mautua le whamasinonga. Io o te fue fa pe te salo ma te salo. Ele ai o la watasi ala wa mai. O le aso la vale io la solela tama wai fai un. Ya malo. Le wa te le ona mai atanta upu fa masinonga mal palimene. Asa fa nga solo atu tatu la kapi. O sai ni ele fio ngai palimene le 5 miliona le vesela kapi Samoa. O le mata upu le na la kapi Samoa o le na lunga la lo ile ngata le atu ia ai foi lai lunga upenga ta fai langi le sau ia tangata lunga o ise te e o fai ngal malo o ise te e o ile la kapiuni o ise lango i o fa pena fo lango i le tu ai o se o tala la tamai lava ia le terminate o leo ua fa mavai la fionga te fono la fionga la por sunga le ia tu la e pasa ile le malia le ngoi a le tupele te sau no ia se lau 5 miliona, tolu atunu, o Tonga, Samoa, Fiji, tai 5 miliona, wawei o lewa Fiji mas matonga, nganga au mai al mea saingi lo la vaenga na, au ala leo manau. Whao ngana tupe whenga na tina, e pei tai la mo tātou. E iei ngai kako whaafita uli te tonu o le tātou yungi la kapi, ia lewa e mai tau foi, le pa u e lalo ia le tātou tatou au la kapi ia misal tatou man Samoa le fo e mai tau e le koiki kia le iska kua bango le World Cup tau sanga fo ia wala kia pe o le feminisi o le laki le wa mau o le tatou wa vanoa ai o le mafua anga lava i o le whaatua i mata upu nei ina ua sau le tupa nei wa le alu sao i o le lakapi le yungi lakapi a ua sau na le malo le la iei le manatu le malo se sila te tonu pola tonu mele tupe tonu le tupu te tonu le yungi wa mafua i le pa u wa ia tatou tama whainga tatou au la kapi umalava le lana iei le manatu le malo kini e se umat whaapor kiki tonu le yungi ta atia le ta alonga la kapi ia i la tou e loa whaatino ia le ta alonga por kiki ave esa ia mai tau mai o le tai fono ia o le tai o le vanga whaafai le HRPP o le perestene, ia o le sui fai pule o le vai whaafai le HRPP, ia le la pe il manatu, ua whaapolo kiki le whaatino ino le tato yuni la kapi, ia le whala tali mai ia le sunga atula epa, e le ai o le palemia le ongal o whaapolo kiki le palemia ia le la kapi, o le ala, e whai atu ia por kiki mai o, e whai mai o le ai o ngā o kongai por kiki mai ele mea, ia le la ana ia le tūranga le wa, pe wa ieri se stand off le umi, ia o le la whaatino, ia a le la a whaina, ia tina e ino le tato la kapi, o le vai aso le ana whiloa ia le
pale mia mapasenga tusitala ana fesilingi ai lan mata opo nei ai mai se o le na asi mai nei ia sui o le lakapia Australia ma sui o le lakapia lalangi ana fesilingi le tulanga le lana whailoa ia le whiunga le pale mia mana ia la to pelo inga ia o le tulanga i o vevesi ia o le vaenga tonu ale no mai e fie lo pole a tonu mele tupu atu nei Samoa si tamai Samoa ai esel whainga ta le lawa na malanga mai la tau ia le lawa o le ila ta tia mata upu whaalo to e whale o Samoa ia Samoa le lana vai ele saunoanga la whiunga le pale mia a tuai pele mingoi ia le yungi la kapi le mele mana o il malo Yo la fa vai le si yungi la kapifo. O la se tofi le na fail inga as for ile lo fa se tuanga lu yo la fiong le. Tai fono. Ia se mai e lunga na mula u. Ia o le la fallinga mai o le mana o le maro e se mo por ki. Le la fa wa se tuanga lu yo la fiong ia le sunga le tai fono. Ia le fo se le se fai pule tu la mai fo ile tulanga o le telefono le tu mau por interim magia tu langa lana ala facili po sain e manaia e tu sa facili na ile fiunga pale mia peto ese se feilo inga wa te no le atali mai le tu langa na le o family ina le tu langa le se tu anga lui ia le to se mai le se fai pule ia e tu rua la le saini male le saini e se longa se uma tangata ia al tu langa na to o toile mata pula la kapi termine O lona winga la, o leo la saini e lea li pale mia tato e tupe walo wa se e se le se i fono le sunga ya tula epa. O ele ke piko ilu mo felo inga mat pale mia mana ya le tu sa o ele fasilinga o ele pale mia la se felo inga. E tu langa lana, ele o ilo e tato. O tu langa lana o le patino tonu lana al pale mia. Ia pole afo sana fufuanga, pole asana silasila. O le wa faanga solo o mole telo por kalamia to tato le toi. Ma kaulia la le la kapia, le la wa faanga solo nei la ia vaenga la le tata la no le ngata la kapi, ta otonga le wa ta oto nei le la kapi o le pale mene. Tato e foi el pale mene, ma taulia le tata la no ai fa tautonga fa ma vaenga. Au le temine o lo faanga solo ia fela fo inga faipule. I tula fono foi e lua. Ma taulia lena sau noa lana fionga, le pale mia. O le tatou matanga luenga la leo tina matamai tai ia maraso tai. Vai lua ina. A vai lua la matanga luenga le. O le patalunga luenga foi leo lo iei lalo ia le tatou polo keti la lea miliona. Le lawa iei le manatu le malo. Ia iai lava se matanga luenga po se pulenga. Patino lava le polo keti. Ona, ele la titi tupe manatu foi o le paketi le lo mane ia iulai. O le fape tamsa e tu le 2 miliona. Al polo keti nga makama miliona. Ia le la 2 miliona ia le polo keti. Le lawa iai le fina ngalon malo. Ia iai lava se matanga luenga po se pulenga. E pulea la ia vaenga la le tupuna. Le la iai la le pili le fatala no le teminei. O le pili la le ole vaina e senga o polo keti. Le la tau o le pulenga e atina e o i tu malo. O le atula e mai lola wa le pili loa. Ai wa velo matula fono. Lima ta ina la le pulenga o le authority. O le pulenga o atina e ai tu malo po o tu malo. O le la e foi la maresi pili. Ma tau la la vai lua. O le sila pili la le o le atina e ina, o le atina e whaatatau la le whaamatalanga ma whaamaumaunga taunu no ngā tupe, o le tulafono la le, o le la fia i lalo ma le tulafono la le, o le matanga luengo tina matamaitai, o le la wa mai al faitaunga mo faitaunga lona lua, le la wa se le komiti whaapale mene, su e foi la tau su enga matulanga whaapena, ona toi foi mai la le pili, mai tau mai la Yvonne, o le pili la lea, le wa alu le komiti whaapale mene, a wa le processanga tauna aluai, a le pili le tala noa ai mo le atina, ai mo le pulenga atina ai oi tu malo, o le alu lona whaitanga whaalua, ia toi at whaitanga, e le foi lai o le komiti,
ai whai lava I luma I le talanoanga le whaatino le temini. Ono loo whaatino I la lo le tūlafono fo le whaanatinati o e mau mela le se senga vaenga la I lua. O tātou tūlafono po pili la nā leo loo whaanga solo le temine I o le palemene. Ai manule o tā o mai le temine o le palemene ono o te lola wa ama telefono. Te lola whaamuta mai I le tā por kalame le nei aso. Awa foi la ata mane ta o ta falongo le fono po a foi ni sime o mai ia pe isi so ai nga te pita wele fa o ta por kalam ia le ai fa tsailan tu ia o fa o mata por kalam ni aso ia ma lo fa tai ia e momoli atu sa mo le na to mai le to amatali o le tato por kalam ia o mata upu foi sa fa pena ona tango fia le ma po ta por kalame yo mata po fa penang fa nga solo oni se mata po o mai oni se mata po yo ta dia ni fa ni unga e fa malulu o po pe fa yo ye se sala wa sasi le ma fa tal noanga fo ma so ata ni ia wanga matula vana ele ato o toa ia tangata o no one is perfect ai Toi tuli matai mai le tātou por kalame le vai aso fo fa tai fo I vani le ta ni tai ai toi tuli matai mai le tātou por kalame le vai aso fo ia wa fo nisi mata wai mai se lava ia mata upol fo tanga palemene lo fa penan pa nga solo I le vai aso nei ia soifua mai manuia